ሰላም እዚ ሃብታብ ላንጉጅ አካዳሚ ኣብ ናይ ሎም መደብ common pronunciation mistakes በብዝሒ ኣብ ተዛረብ ትግርኛ ዝረአ ናይ ቃላት ናይ ኣደማምጻ ፀገም ክሪና እቲ ብዙሕ ግዜ ብልምዲ ዝበሃልን እቲ ክበሃል ዝግብኦን እንዳወዳደርና ኣብ ኣደማምጻና ወይ ከዓ ቃላት ከነድምፅ ከለና ዝሓሸ ጌርና ከነድምፆን ዝያዳ ተሰማዒ ዝኾነ ቋንቋ ክንዛረብ ክንክእልን ክሕግዘና ስፋለኒ ሓደ 10 ዝኾና ቃላት ንሪኢና በብዝሒ ኣብ ተዛረብ ትግርኛ ብጌጋ ዝድመፅ ቃላት ቀዳማይ pronunciation ኣብዛ ቃል እዚኣ pronoun ድብል ድምፂ የለና መጀመርያ that's very wrong pronunciation not pronunciation pronoun ድብል ድምፂ የለን pronunciation ቁኑዕ pronunciation ጌጋ ካልኣይ talk እዚኣ ብዙሕ ግዜ ኤል ልድብል ድምፂ ዝውስኸላ ኣለዎ ግን ኣዝያ ኮመን ኣይኮነን talk L is completely silent ta L تقليلا አይድመጽንያ ta A ምዃና ከዓ ta ዝብል ድምፂ ኣይትፈጥርና ስለዚ talk next okay እዚኣ ብጌጋ ድመጽ ከላ ብዙሕ ግዜ ኣብ ተዛረብ ትግርኛ okay is very wrong ወላ ትግርኛ እንዳተዛረብና ኣብ መንጎ ናይ ትግርኛ ዘረባና እታ ቃል ክነእተዋሃልና still በት ናይ ትግርኛ ጥዕም ድምፂ ከነቕርባ ቁኑዕ ኣይኮነን ስለዚ okay is very wrong okay just like that next development ብዛዕባ development ት ይድመጽ ኣብ ገለኻ ተቐዳመይቲ syllable በልና ዲ ሰሃ ተራ ድመጽ ስለዚ development ጌጋ development stress ኣብታ ካልእ syllable ኣብታ v ትብል ድምፂ ዝያዳ ኣትሪና ምባል development ጀቁና ኣባህላ ካልእ በብዝሒ ደረጃ ኩሉ ሰብ ብጌጋ ዘድምፃ ቃል country not country just count ዝብል ድምፂ የለን ኣብታ ቃል እዚኣ ከም ስለያሁን country just like that country okay my country is in the east of Africa my country not country okay next often just often will begin in American English often it's okay but often is preferable when we use British English next machine machine كلهم ብዙሓት ሰባት ጌጋ ወይ ንስማዑ ኣለዉ ግን ምስቲ native speakers ምስቶም ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረቡ ዝኾኑ ዝብልዎ እንዳሰማዕና ኣብ ዲክሽነሪ ወይ ከዓ ኣብ ጉግል ነቲ ድምፂ ደጋግምና እንዳሰማዕና እቲ ዝቐረበ ናብቶም native speakers ከም ትኩሉ ግዜ ዝብሎ ምስ ዓበና ቋንቋ ክንምሃር ከለና ልክዕ ከም ቋንቋ ዴና ጌርና ክነድምፆ ወይ ከምቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዋናታቱ ዝኾኑ ከምቲ ናይቶም native speakers ዝኾኑ ጌርና ክነድምፆ ኣይንኽእልና ግን ንኦም ዝቐረበ ንኸውን ዝከኣለካ ምግባር ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ኣዝዩ ይድርቕ ንኣብነት machine is not English there's nothing like machine okay so this machine can work very well this machine not machine okay it sounds more of ትግርኛ ይጥዕም ካልእ he said that he was going home he said no we don't say no ye sound ta ye to ድምጽ ያላ said he said it's right he said he was going he said not said next actually what I'm saying is right actually I think this is right actually not actually just actually ተሪር ቹብ ላይ admit እንዳድመፀ ዝብላ ሰባለ which is very wrong actually not actually asrati connection not connection there's no connection between these two items there's no connection between these two countries connection not connection ኣይኮነ connection okay ካልኣይ ደረጃ እንዳምሃርኩ እንዳተምሃርኩ ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ዝስማዓ ዓበይቲ ጋርካ ንሳብጀክት ዝምልከታ biology is one of the subjects we take in the high school biology not biology that's not biology yo ክድመፅ ስማዕ which is wrong biology okay next
physics is very wrong. what physics no physics okay هذا subject كله SHIRT I سلزلات راح shirt not shirt كنا عندنا shirt تا consonant SH لا جميلة نعم النبابيت هنا vowel أي هذا أي سلزلات ما تحكي E دبل دمسي يتكلم shirt is very wrong we say shirt نجاز مثلا بلحقات الله أي كلمة في النباب نلاقي vowel قلنا كني E دبل دمسي shirt bird not beard bird هنا BIRD زي كونه BEARD beard شحمي نبقى beard ركبيت وي whatever bird إذا دبراني قاعد تكسلاني لكن the beard bird كانوا المساعد هاتي يخيد first FI كنسا we don't say first we don't say first red بهذا المثال first نتا art بالدمسي تتخيل ذلك الكلمة زي كونه لكن قرب راح نسمع it doesn't roll in our tongue بهذا المثال بالدمسي أبني حدا نقول إنجليزي كلمة أما أخذ الكلمة وزي زي red دمت أبني تقال مجمع نقول نعمل right okay right read أبشات ري زبل roll قبل سمعني بسرعة أما أخذ ويا مودات فلكن أي سمعني first we don't say first okay كله بتهدا قام بيجات المس قام بزحت تقريبا زارسب question بزحت question not caution نفكر قال قصات خيرية كتير هذا اللي عشر عترينا caution تقع caution but حتى إحنا بالكلنا question not question okay question okay عشر شعته music I like to listen to music is life music not music okay ببزهي مستقرينيا تزارب تأثير خير أبهال not music okay I like music is good I love music okay music is life music not music okay ثالث beautiful beautiful which is wrong beautiful you is stressed here you is بوحد يسمع بسرعة beautiful اللي هنا beautiful okay هذا تفاعل عينة مبالغ كماذا variety okay variety there are variety of birds ببعينة أعواف الله a variety not variety okay a variety of birds مسألة هذه الخيط favorite جسد favorite نسمع favorite my favorite subject is biology okay favorite quiet إلى بتترجمة فيلوجن إثنين في دلات كم زلوا نتنا إنجليش قالت أدانسو هاي نايك اللي تراح أنفتي هو الناس بتخكت زي بمنات نايترينيان عملت quiet إلا تنبينا ولا حد بيجي بلاني then quiet man not quiet just a quiet يبلي okay keep quiet no keep quiet كذا كسيلة غريبة والله quite very much quite sure are you sure غيرها yes I'm quite sure quite كون كلا quite very نمبر بقد مثل T مودات ما not quiet keep quiet not keep quiet okay نموداتها يبدأ نيرو معلتي أدمامصا أنا بزملك كقالوا حاسك قالت نموداتها بحساب بعدين famous not famous okay famous whatever
كل زجاجة we say famous okay he's a very famous person Abraham Forky was a famous Tigrinya singer Yamana Bara was famous Tigrinya singer famous فلوت فتو wait هبوب نبال okay إذن باب جزيو هتفاجأ قطعمي ذاك بوين ده تسمعه خمسي ليس نلاقي وقت ببزحي بجيجا ندم سؤالات بخميك دم مسألة خميك جنا أدهم سنة أو حدث قمت زحشي هون هذا بنسرحنا نرامجن حجين نروح سرعة بعد كلام زينين thank you very much have a nice time bye bye